Hi guys, mayong buntag ninyong tanan. Happy New Year, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome back to my channel, Atise Vlog. Karong buntaga guys, bago pa intang ko niabot gikan sa video ko gahapon sa gabi pag New Year. Wa ko natugay, nagluto ko ginagmay, nagluto ko pansit, nagluto ko sudan para namo dadto handa para sa New Year. Unsa kay karon sus pastilan pagtanaw pa na sa mong cellphone kay wa man jud intaw ka signal mao na nangaalam mi pagka alas 12. Nagpasalamat sa Ginoo nga kanang niabot pa mi aning mga tuiga 2023. Magpasalamat gihapon ta sa 2022 kay na niagi ta sa taon nga wa kajoy problema bisag na yung mga gipangbati na sa lawas guys. Unsa ako ko pagpasalamat sa niabot nga bag-ong tuig 2023 kay bisan ginagmay basta naa diha jud pay nang hatag na gabi. Wa man ko magdahang gabi, nagsuroy-suroy lagi ko kay na ako gipangita unsa kay bawa mas na diha may nanguhit unsa dahil nihatag na guys gabi og muan pizza na unsa aghang kauban datos bayin taong kay di man si jahilig ka unsa di man ni na mahurot unsa muto ni hanggi panghatag unsa na pa nabilin ana laman ng salin kay aning merinda unsa motong pag kuan unsa daw pabot na dari guys kay kuan kanay naay ni hatag og regalo unsa gibilin ra ko dari sang amo janing si jang ako sa kaybaw kun sa tag-idsa kay gibilin ra ko no dari portahan na gibangkong ba ja na panaksan nalawm ja dapoy kuan kay nga kog trapo kog trapo ni kay mura man color trapo ja pantalon di ay na kana bitang kuan pantalon ja lens ja color kay mura sa bulingon og kulor na pero shout out sa naghatag wa ko kay Bob kinsa ka pero kinasing-kasing makanin ni paghatag daghang salamat diara baw sidlag sabaw na sabaw baka sabaw tinulang manok wa ka buok guys. Daghang salamat sa 2023 kay daghang nihatag na ho dias ni aging tuig daghan man pud pero mas daghan ron ja dapoy nihatag og kalamay di kasag na doon ni kabuk dyan hindi pa hanggi hatag ni sang igsuon kay di na kuan horot dyan nagplano na pagkog karing na yung mga kuan ahong ipanghatag silingan kay naway mga silingan nga looy dari sa kuan kanan ay murag di mali-squatter ng gipuyan dada pero na yung mga katiwala pa sa mga building mga security guard na lang silang tagaan kay madyo man yung mga hatag ta kay sama ilabay ra nga mapanos din nato mahurot bag kaon guys mao nang muan ahong ipanghatag aron di madaot sa palihog na lang kung kuan guys. Subscribe sa akong YouTube channel Atise Vlog ug salamat sa inyong pag sunod sa akong videos bisag bijaot kay tag sarap pud kay nilaging way signal kana na ay gahapon pa ni ngadto ko sang amo kay nagkuha ko sang sweldo hapon silang gitagaan og kalendar para give antik lang kay isa gitagaan ko nila gamay at dako na to para sa Ginoo. Nagpasalamat kapag ko kay ni bati sila nga nihatag na kay sa una wa man sila mo hatag ni giingnan man ko kasagaran dari dapat ko na mohatag sila bonus for certain month na nihatag man sila ginagmay madyo na laman to kapalit kung kuan madyohon salamat guys sa inyong pagtanaw. Ako mahinaot nga namo karon sa mayong panglawas kabi na sang pamilya sa Bolo pa ko katawag lagi kay hinay lagi dari signal maura to guys. Hanggang sa muli, salamat sa inyong pagtanaw. God bless you all. Happy New Year 2023. Bye bye.